O te whawhero i atu le mai mo mai alo tātou o tunu. I le voi tu e whao wino alo tātou porokalame. Sa moa marolo ina. Ma pe foi onu whawhero i atu le mai mo mai si o tātou tunu o lo o mai mo mai e tunu e mao. Marolo le soi fua manuia. Ia e whawhero i atu lau tau mai mo mai. Le o ma whatasi. Ma le fionga i le whatonu sidi lango. O le soi fua marolo ina lau tele. Lo tātou o tunu. Le fionga i atanga loa Robert Thompson. O ia leo lo whaururu ia ia le whaatinonga o le telo o unanga whaasoi malolo ina o lo whaatino le mtanga aluenga. A walawa le pui puinga o lo tātou tinu. Ai mai sei ni ngase nei o le COVID-19 mariwa. Ma no se ko mu ia tingalo. Se ko mu ia ho ai. Am ko on tātou para. Ala fo ele. Pa ia man malo la tunu o lo mfaina wharongo mai le nei tula le aso malo so fua fata fo lo suma basilianga. Kala meni o uli. O le whangaso longa le ua to iei nei pa yaso o le sauni o tui pui pui o lo tātou tu mo le pui pui o lo ngase nei o COVID-19 mariwa. Ia le ua ma watu e nai a suinga la ititi o iai peila o tina whai lele. Ia a whape fo i lama no whanga o lo whaatino ai le au o nangare nei le sauni o lo tui pui pui. Moro tātou tunu. Whena e sao noa i wana lea. Malo whaftai. Peo na tā ua tūlanga le na i suinga laiti. Maise lava i le vaenga fo i lea i le kapo exemption criteria po i la tō fo i e whaitete i tūlanga o le whatinonga o le tui. Ia wā le na tātia lava i si vaenga whape si mata i tūpe i whangasolongo o tuinga lalangi ma tūlanga fo o whamaumaunga. Po sefe le tui mo i lātou ia. Ia i le tūlanga la lo tātia le temi nei mo tinoa e sefe le tui mo so sesi lava. E au fi ai paengai ngasi tū mau pe o kopo mo lunga, mai suka, mai fatu. Vanga mana. E se fea tui, e mwhainga whai tui, o le tasina fesili, tēne fesili toa te leo, o te mai supa, e mwhainga whai sa o tui pele ai. O le tūlanga lai toi whamarino le asot nei, o le tui e sefe mō tangata uma. Ai ei se vaenga o tangata, e ave i ei le whai te tenga. Peila lea? Peila le vaenga leo tina mai tō. O tina mai toa, so se tina mai toa, po se tina mai tanga fo i. E le te tau ana whaise tui le taimi nei. O nei le o lava ai whamaumaunga e titiro le sefe o. Le sa titiro fo tina e whaasusu i a pepe. O le alaua mautu. E mwhai ana whai e tui o tina mai pepe. Tina e whaasusu lato pepe. O le kata off la loa whataatia le mtanga alwenga. So se tina whai lele lava ele atoa le balu vai aso taluna uman whanau. Ala whaasusu pepe. Ele tuia. Ele tuia. Ao lato uma lava ua au sili ma le balu vai aso. Ala lava whaasusu pepe. E mwhai an tui. E mwhai an tui. Tūlanga lea. Peila o le sisuinga na loa i le temi nei le whangasolonga o kapo tui. Ia, ma le vaenga fo leo o i lātou o lo whaatino i a tonga fitinga o le kānesa, le kimo po le radiotherapy. O le sifisili na le tele msili o aulea sa ave tonga fitinga o le kānesa o ova manma tolu maasina i le ito e. Ia. Vai e mawhai au na tui. E mawhai au na tui. Se wanga la tō o lo whaia le chemotherapy. Which o le maua i nei whai mai la tō whamaumaunga mtula whapena. Ia vaenga la na i le tui. Pe o nai suinga la i o tato criteria le tangata e tui ma tangata e tui e le tangata e le tangtui. Papeia, bana sa longa tangalo. Papeia, na tō nei whamatoto. O la tō e whamatoto e lea whainga. Lea whainga? E se whea le tui. E se whea le tui mo la tō e le au le whautuanga la i le vaenga lea. E le umalona wha ma le toto.
failona lo faile tui pe fa pe la okay ya fa lo no le seme fa mo fa pe sa o mana tui ya lo fa male to ya ele fa tu inga la tu la ona la to fa ma lo to tom to fa ma o mo to ma le vai nga le so te la lan fa tu si mai le no session for your fa ma to ala ele okay ma le fa lo no ya sa la e fa le tu ma no ele si vai nga tanga lo ho le pe tau tu si mai ona tanga ta foi le pe allergic le mer tu ona me voi le va pe ya ku pensi ni voi le a oro na fiere tu ona tu pensi na de ona patale o tino voi le fula ko le va pe na ina tuna o le vaenga la le e taua le fa leo pe i le au fainga luenga ia vaenga ia ina ia mawhai e fo i le au fainga luenga o ngā mata i tū i tu tono le piliota le ave fa mamafa o le sfuli mana i le lusfu minute taluna o mawhai tui e vava ai e fo le le pe fa pe te o tūla i se fa le tōnu i le tūlanga lea awa e ia tangata e so se mea lava e le chikai no vinga lana mele te sa no ita no la ngana na fo me fa tu mo tanga te mile to no to e no fo pel tu e fa tira no ai ma fa mtala u ma la bona fianga si si la fo ele u fa nga luenga po na le fa tu nga te no fo ia o le fo ia la e ma te mile e u man fa le tu e sa to no fo la i te se vai po ani a un to le ma a le ai to no le mem fa ia na Faira nga vung fa so fu maruina. Ya, pe tulanga na e man fa mo bota. O me fola na le fa mama fa ya la le sfuli ma minute le pe ma pe mon fa tu. Ile tulanga na. O na fo la le ile tulanga fo le pe ona va to pe le te lo o fa tu fo le mtanga ma na ya le o mai nga i fa le ma i fa yi tu. Tulanga ia maua lava noa le kele kako fixa ti ni e pia e fai ona ai fai le tui mamata i tu ai tulanga ia le vai kala pe ona ia le famo fa solo le tatu tui ia fa fo i fa solo tu estem i no mafio o te milan nei le o a ver kako kui o le te milei o le uti o tui le ia pe la ona fa sinia le tulanga o no fo ana o lo fa tino ai tuinga wal vai aso nele fa tino mai nei ia pia i tangi la lua o le fa de tourisi o la lo le fa la nga le tanga al bango so fo malo lo ina le detention building le mele tapiso ia ma lunga i le fa la mona le fa fa ai ma se le immunization building o ina la le fanga solo mai tuinga mo ne vai aso o le ala wa le fa mo le tanga luenga i le ofa le Australia fo tau no mai nei le so tau wa le sa mai le sila to afa le vai aso le te as fo fe toxis le na para ulo le le fo tanga luenga mo le fo fe toxis le tau no tau yo no a mata ye sa va il vai asfo e ono a mata e fa no mai pe le tio se public notice foi le pe vai el capo pe ngat fai lang ye o ina la fai lo to ya le tulanga le fata atia to ale fufuanga ma le pokalambe ngai le weekend ola la fa so mo le vai aso le e a mata uma ia fa mai ia wa mata uma fa mai va so sa se taimi se aso yo na fo la ia savadia ia no uma fioanga pa to le savadia fo la no uma fioanga pe on tato ye fo i le masino me ma le amtanga masino yuni le fai ture le watu le o i falata e fo i le lava mato tato tui fa ngaso ro tulanga le i te tato savadia fo ia no mafio anga fa savadia le tui ia ai
uma e tatou malolo mo se masinga a ko Tuai mai sau o tan. tuai mai le sau o le faso o le baila au o le fatingonga fo la o le tulanga o le tui mo la tou wa tatau ona fai o le tui lona lua e tau te le vaenga le koe vakoe le whamanatu o le tui lona lua ia i le pokalame o ia i le teimine ia le makanga e le whasavadia i tonu nuu ma awhioanga ona e le mafuanga o le vaenga mua ai sau e whailau tui lona lua e te sau malau kat fo le na isu le tui lona lua tui mua e te sau la malau kat koe whai i le whale mai le verification le verification le lunga o kako system whai leo lau tui lona lua ma stamp ai loe ngā lau kat o le stamp la ngā o le official indication ngā o lo mahe au tui o le stamp fo la ngā e foi ni e mwhai on whao ngā lau kat lea pia whape te malanga i tutuila ona te minei lau whamalosia i tangata e fofua e o tutuila le uma whai o dosi se lua o le stamp fo ngā whamaoni ai pia whape te malanga isi atu no o laulangi o whamalosia i le tūlanga o tui pui pui o e te la tu Samoa lo mai au a le ai la le stamp lea e le valid lau kat ia ina tu foi le o tau tu sini mai pe fa fe ina tu fa tamala o le lor kat ai le fa ia le tu no no o amana o nga tau sa mu tanga le o e to te la tu nga so mai foi mo tu longa lua e fa mo le lor kat o no le fa tamala ia o tūranga lai mana o mia na su mai ma tangata e mo le whaingo le tūrona lua o le sauma au mai se pe pai wha mao ngia ai o oe lea le ID pe tusfolau lai sene afta vale pe whanau e te saula ma au mai e toi verify a koa ia le process e le tūlanga te e le mwhaina sa wali mai expect la ia e a wai e umana siaki lunga le system ko e su e mai lau consent form fo leanga e saingi ei o verification su malai e toi fai ma wha maoni ei o e sao lau umana whai lau tui mua ala wai sao lau tui lona lua o na wai nei issues la iti fo i ua tūlai mai taruna a mata ia tato tuinga o le second dose i le tūlanga le o le taumwhai o tangata e whavalea le kako system i le sau pepelo le au whainga luenga o ngai anga whai whea ma whea la e kui ai su e kurunga le kako system e le o maua e toa tele i la tō o le inoa o le tamā e whaingoa i le ata lii koe whaingoa i le la kari e kasi le ngoa pe ko whakakari e ngoa le ngoa kasi ia e lea o le mele kam whai differentiate i le tūlanga lea o le aswhanau po le nuu ia e ia la ma fesili ma me toi fo'i me na tāua i fo'i le toi fo'i mai i le pepa le stala whātu mua ia e verify e le tūlanga lea ia ina ia aua lava ne ia ise whaititia tūlanga fole le o le sasi po se se i o whamaumaunga ia ma le mwhai e o na bautu le calculating o kako coverage fole pa kako pasene le tuli le whamoemoe le ia i le te minei ia o atu ia November wa kava uma le iwa sfuru iwa pasene o le eligible population ai ni si foi lo tu pasiri pe ina tola ia sa te tau na tui ngalona lua ile mai so le tene ia a o ta fiera i se te mile tu mo fa te le ba ve le pon tu fa o wina liva ia so le la pe mana tu por foi o le o tiu lo tui a le o lo por le sto na tene la se sa no ngai le tu e se uma tu no uma le fatatianga le tuile o la sosenica e ia tu no e fai tono fava ia so
balu se fulu lua mo tatou lai sa mo ole ua fa tulanga ina ole tui mo mua pa le balu vai aso fai lo tui lona lua o tui lona lua la le e mawhai ona fai so se taimi lava mai le balu vai aso ana i le sifuru lua vai aso o le whaatapulaa le balu vai aso ai ei la le wha vai aso le whaatautau la mawhai ala na fai lo tui le wha vai aso le whaatautau ono le tulanga fo le te ua o le aso le tau in whai lo tui o ini tuatuangia le maalofia po le mawhai ona fai ia peu whangasingase fo i le taimi lea o le ala ei le wha vai aso le lumatu o le aso le tu e whai lo tui e mawhai na sao e whai lo tui o le foi e whalongolongo isi vaenga e mai ia wa o le nga tui tiu la o tui lona lua le vaso le te ia lo ke op se i o le vaso lona sfuku o le vaso sfuku tasi fta sa e whai lo tui ia o tali ia le whaenga make sure te sa e whai lo tui tonu al teimina ele tulanga le so la e oki le se me po le tulanga ma tai tanga o le si vaenga de via marino tu a fer tanga tu pole le partenga o le sa tui i nei fa ma ia po vaenga e lua nga te fa sanga i mal vaenga fa ma toto ia po vaenga ne po le mo le pusa tu tonu o le tui pui le sfulu ko viti suluiwa le na la tam fa ne fa lo na tui lo na lua ai pangara le o so e ma fai ona albona i so e fa tui lo na lua pe sa pe tu mai per fa le vaenga tonu fa no tui mo tu so fa mo ia toto o le tūlanga lo e le kako whamamonga i le wa loa whaonga le mtanga luenga le ia whamamonga mai tai le office of whamamonga le sa whai le tausanga ele te ale sa mawal tai lima sfuta la office of Whaingomela le office of Whaingomela le wa issue mai le office of Whaingomela le national identification number le ID number o tata taito tasi umala o le ala whaanga tanga luenga tuinga nei whamamonga ia o le whamamonga umala ia loa online ia whamamonga ia e lea whaina la po whea lawa e te alu whai lau tui luna lua a whai lau tui mua na whai hisawai a lawa e sau nei upolu ono se whalawe lawe ai tiu lau tui luna lua e mwhai ana e sau i whai lau tui luna lua o lau tui luna lua la le whai nei pia e whiki ai o tau nuu i sawai le whamamonga le whamamonga e le tūlanga na then whai fwoi nei i pia lau tui mua alau mata tuinga i Lalomanu ia e mwhai ana e Lalomanu whai lau tui lona lua i Lalomanu a le mea tāua lava o lau card lenga isu atu i lau tui mua a le card ngā le lunga lau number lau identification number o le identification number la ngā e entai kongo le system sa uma la ia whamau ianga lau o maa whai lau kui mua o le aso ang whai lau kui o kākanga whaia o le meanga whai lau kui mua i ngā i lunga system ia whai lau lai o lau tūronga lua wa fere tui pui o nai whanau lai te foi lea tanga loa wha awa waia tuina mo le foi lea mo Michela o Kalabibingi o le o isi ngasi foi lea mo nai whanau iti e le o tau fia ia tui masani o le whanau o loo whaamalosia lava ia tui masani o le whanau i tui umai e tau whaatino le atoa le 15 masina le matu o tamaiti ia whaapea matu i e te tauan whaatino ai le i o tamaiti le aonga o le fo ia whaamalosia le tulafono le o lua fesfukuiva le o whaamalosia ai le te tau ona whai umai e tui pui o tamaiti up to date ai le ia onga tui la na lai fai umai fai mai uma o lai fai umai fai mai uma fa pena ai le pia i le oi le roi i tatu fai mai te le im totua o lo fatinga no umai tulanga i o tui pui masani o le whana ia o le na ua whaafonga mai mo mai tatu tunu
saunua fo'i le fionga i le Patton City langolango se fua malolo ina lau tele le fionga tana loa Robert Thompson whamanino whamamlama whangaso longa ua iai nei le tātou tuinga o le tuipui pui o COVID-19 fulmariva ai misa lava isi vaianga sia le uina i swinga mo tina whai lele a whai ua ato le valu va yaso talu na mai ona tu ese ina oe ma le mea alofa le tua le tangata fau ia la lavo e anga vai mwhai ona la vei le tui nei tui pui whai lo tui malona lua leo nei tui ngana iti o le tā le ono le o whaapau ai e tātou tuinga a ino whanga la esa whai o le vanu o no o e nisi ngā ruanga whai lo pisa mo mia leo mai tue wha mai e le la ua mai le iwa le tae au tau le ono le fiafi ino whanga la ia official se fo malo ine mtangi ana lua le mele side official pula no tuai official turisi tangata mai moa ia mafare na ia lua lo ia nei i mautanga sa se mto tua pa sanga ile si male pa un fo lo fa mai de toto ia fa sanga ile si va ngo mela lo ko itui ia mai le fa lo po le lo sep morini ko hase i mto tua ia la tanto polo kalame na nei va yaso i le mai mo mai si o tato tino ia manu tere i fa sau sau ya mai mo mai sa mo fa sai foi